Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yageze muri Mauritania mu rugendo azakomereza muri Gambia na Senegal. Sanchez ajyanywe n'ikibazo cy'umubare w'abimukira biyongera bava muri ibi bihugu bajya muri Espagne. Abashinjacyaha bo muri Congo basabiye igihano cy'urupfu abantu 50 barimo abanyamerika batatu ku cyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu. Uwunganira abaregwa yavuze ko akari akarengane. Abahagarariye imiryango mpuzamahanga basuye aho imvura y'umurengera yaguye igasenya urugomero rwa Arafat muri Sudan ku cyumweru ngo barebe ibyangiritse. Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Kenya azajya muri Afurika y'Epfo guhatanira umwanya w'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ari Nairobi yarahiriye gushyira inyungu z'abanyafurika imbere no kumvikanisha ijwi ryabo. Husana Kakundakwe umunya-Uganda w'imyaka 17 wavutse adafite ukuboko kumwe kw'iburyo azahagararira igihugu cye i Paris mu Bufaransa mu mikino Olympique y'abana n'ubumuga.